mu masaha ya kare mu masaha ya kare hari ingabo za leta ya Kongo ndetse n'izindi mitwe itandukanye harimo Wazalendo ndetse n'abandi bitanze mu maboko y'igisirikare cy'u Rwanda cyangwa se ya leta y'u Rwanda. Bamanitse amaboko barakirwa neza. Baza mwigeze mubabona, ese mwumva ko hari abaje? Ni amakuru mwakiriye mute? abo batunyuzeho kuko babakishije kuri petite bariyeri hose, Yego. bavuye kuri grande bariyeri babanyuza hano hahoze gari, babatwara ahantu bita hariya hasi ku kivu, ahantu hari ikibuga hegereye hoteli bita Grand Chave, Le Grand Chave. Nawe ndashima Imana, nawe nuko? Imana navuga kari kawa kubera ibibazo biri hano. Ngiye kukubaza ngo uracyariho urahumeka mugani wa nyakwigendera? no kuvuga n'Imana gusa, naho guca muri aya madaso ukagenda yatewe ukiri muzima, akindi wakora gashima Imana kabisa. Ese reka ngusuze kandi nguhe ikaze we ubana natwe umunsi ku wundi. Ni KG Pro TV nk'ibisanzwe. Tuje mu nkuru zidasanzwe dusanzwe tubagezaho ubundi ku bihe bidasanzwe byugarije East Africa muri rusange. Ni mu burasirazuba bwa Kongo, muri Goma, niho mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hariyo ubushyamirane ndetse imirwano ikomeye cyane iri guhuza umutwe witwaje intwaro wa M23 ndetse n'ingabo za leta ya Kongo FARDC ku kijyanye no kutumvikana mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Hanyuma nagira ngo tumenye uko i Rubavu byifashe, kubera ko mu masaha y'igicamunsi hari inkuru zagiye zicicikana ko hari amasasu yaba yarashwe ku butaka bw'u Rwanda, ndetse hari n'amavideo cyangwa se amashusho agiye asakara atandukanye. Twashaka guhamagara umwe mu bari mu karere ka Rubavu batubwire ubundi byifashe gute, ubundi situation ihari kuri ubu ngubu ni iyihe, cyane ko hagiye haba ibikorwa bitandukanye, harimo nk'uko ingabo za Loni zamaze kuzanwa mu mujyi wa Kigali ahazwi nko kuri Kigali Pele Stadium cyangwa se stade ya Kigali. Reka tumuhamagare mu by'ukuri atubwire uko byifashe, tunamenyereho n'ibindi bitandukanye ndetse n'ibigezweho muri uyu mugoroba. Aho ngo turi ku isaha y'isa moya, tumenye ngo ku isaha y'isa moya mu gihugu cyacu byifashe gute mu karere ka Rubavu. Reka tumuhamagare noneho twumve uko bimeze. Salama. Komera cyane. Nawe ndashima Imana, nawe nuko? Ngiye kukubaza ngo uracyariho urahumeka mugani wa nyakwigendera? no kuvuga n'Imana gusa, naho guca muri aya madaso ukagenda yatewe ukiri muzima, akindi wakora gashima Imana kabisa. Hanyuma wowe uherereye mu karere ka Rubavu, ngira ngo uzi uko byatangiye. Ubundi iyi mirwano imaze iminsi ingahe bitangiye, byongeye kubura cyangwa se byongeye kubaho, bimaze iminsi ingahe? Donc ngewe mba hano Rubavu kuri petite bariyeri neza. Petite bariyeri aho gari yahoze. Yego. Metero nka 15 kugira ngo ugere kuri petite bariyeri. Ubundi amasasu yatangiye kumvikana hashize iminsi 3, ubwo ni ku munsi wo kuwa gatanu. Yatangiye kumvikana ariko mu Rwanda atarageramo ari gufatira hafi. Yego. Ijoro mu saa 10 ijoro ubwo ni ejo. Yego. Na saa 10 saa 9 saa 10 gutyo. Nubwo barashe mu Rwanda amasasu ashyiramo kuri 3 acaho mu kirere ariko kugeza muri gare nkuru ya Rwanda. Yego. Ndavuga ati noneho bizagenze bityo ko agiye gushakiramo n'imbere kugira ngo bizabe bibaho rimwe gusa mu bicera saa 10 na saa 12
kugira ngo ubutwaya rwa rundi rwaguha umupaka n'iminduro neza mu gihugu cyacu. Bo ndatekereza ko abantu benshi niba naguciye mu ijambo, ndatekereza ko abantu benshi bagiye babona amakuru atandukanye, ariko njye impamvu yo kuguhamagara ni uko nagira ngo menye ngo abaturage rubanda rugufi muri iki gihe bariho bate, umutekano umeze ute? Ese wowe haba hari ibidasanzwe wabonye cyangwa se hari ibidasanzwe byakubayeho? Umutekano ugereranyije umutekano ni mwiza, uretse ibintu bisa n'ibyabaye bitagenze neza mu itangira kuvuga ko yagiye n'imbere afata bamwe aho barashe amaguru barashe n'igitasi gituranye neza gutya wacu byahageze amapatimenti yarangiza n'imodoka zirangiza, ariko abaturage bahita babahungisha baratubwira twese duhunga tuze hari imbere ya petite bariyeri hariya neza na bariyeri nyine baduhungisha tugira twese duhunge tumanuke twerekeza hafi nko ku mazi hariya bo hari amashusho twabonye, wowe ubwawe ni amashusho wafashe watugejejeho, musa nkaho ahantu mwari muri kwihisha mugerageza no guhunga, ariko hagaragaye amaraso hafi yaho aho hasi. Byari ibintu bimeze gute? iriya video wayifashe mu buhe buryo? Ese tubwire situation yari imeze gute muri kuriya guhunga? Amaterari menshi barimo kurata n'ibikompora bindi biremereye n'amabi gasakuza ukagira ngo bashyashe umutwe wawe. Mu kwihisha umumotari akata moto arimo ahunga nawe kwirukanka twese barashe umumotari niwo bari bari kumwe. Okay, niyo shusho abantu babiriwe babona icaracara y'umumotari uryamye hasi ndetse n'undi muturage ku ruhande, nabo ngabo ni ibintu byabaye mubireba. Hanyuma ubu ngubu aho uherereye bimeze gute? Uherereye hehe? Urumva ko wavuye kuri petite barriere, ubu ngubu uherereye ahagana he cyangwa se ubundi bimeze bite? Abantu benshi bahunze berekeza za Kigali, abatabashije kugenda kubera yarahenze babiteguriye ibintu byose birenda. Yewe nahunze ahantu bita Mahoko kuri hoteli bita Gordon. Okay, so mu kanya kashize mu masaha ashyira saa 11 umuvugizi cyangwa se umuyobozi w'igisirikare cy'u Rwanda yatangaje umubare w'abantu bagize ikibazo, numva yatangaje abantu 5 muri icyo gihe ndetse n'abandi bari bakomeretse avuga ko bari kwitabwaho. Wowe mu bantu bitabye Imana harimo abo wari uzi? nta muntu ugeze bitaba Imana barashe direct turi kumwe, aho barashe bose bahita batwara ariko bagihumeka, ko bamwe babarasha amaguru abandi babarasha mu gice cyo hejuru hano nko mu nda hehe, ariko babatwara bagihumeka. Abo nta muntu direct barashinga bitatandukanye. ahubwo abo nzi nabo barashe turi kumwe bari bari imbere yanjye, ariko barasha amaguru abandi barasha abo bashaka bari mu mubare w'ababo babaze wenda hari bakomeretse. Mu masaha ya kare hari ingabo za leta ya Kongo ndetse n'izundi mitwe itandukanye harimo Wazalendo ndetse n'abandi bitanze mu maboko y'igisirikare cy'u Rwanda cyangwa se ya leta y'u Rwanda, bamanitse amaboko barakirwa neza. Baza mwigeze mubabona? Ese mwumva ko hari abaje? ni amakuru mwakiriye mute? Abo batunyuzeho kuko babacishije kuri petite bariyeri hose. Yego, bavuye kuri grande bariyeri babanyuza hano ahoze gari babatwara ahantu bita hariya hasi ku kivu, ahantu hari ikibuga hegereye hoteli bita Grand Chave. Le Grand Chave. Babashyiramo imyenda ko babaka intwaro babashyira hasi, bose babishaza hasi. Twahaciye turi guhunga turanababona babanyuzeho aho twari turi, ariko turi no guhunga tugenda tutabuze imodoka tubacaho aho ku kibuga aho bari babashyize bose. Ndakeka bari bageze no mu mubare nko muri gutyo abona bashije kubona bari mu mibare iri hejuru aho ngaho gutyo.
kare ubwo twavuganaga numvaga uruhuri rw'amasasu menshi cyane, ariko ubu ngubu ndi kumva hasa nkaho hari ituze rwose. Ubu ngubu twavuga gute, byifashe gute kuri ubu ngubu? Ese imirwano yahosheje, bimeze gute? Duhe ishusho muri rusange uko byifashe kuri aya masaha. ubu tuvugana na masasu turi kubona yaba twitabona n'amahoro yari nijoro aba ari kugaragara mu kirere, nta rusaku rwayo, haratuje. ushobora kuba babasunika bakabasubizayo, nta mbunda zikiri kongera kurasa, wenda twese dushobora kongera mu ijoro, ariko buri saha nta masasu yongera kumva, haciyeho nk'amasaha abiri. Hanyuma hari nkawe ubwawe hari wigeze kutwandikira utubwira ko inzu deja n'ubundi wabagamo wabonye iraswaho urusasu, yari ni ibyanyabyo kuko barashe ahantu wabaga, byagenze gute? Ngira ngo uratwereka n'amashusho niba hari ayo wigeze ufata. amashusho ari kuri kamera, kuko inzu yacu ifite kamera. Yego. ariko bana niwe irakonekite yayo na telefone, bari kuri kimwe turimo tureba mu rugo aho turi hano amaboko, barashe inzu twegeranye dufatana kimwe kuko tutari gufata kinini, dufata rimwe no mu nzu iwacu ahantu dukodesha harakize. So daje dufata ikigega kinjira no mu hanyuma ubu amashusho arahari, ntacyo turagenda tuyereka abadukurikiye. Navuga ko ubu ngubu niki gikurikira, wakomoje mu kanya ku kuntu kuva mu karere ka Rubavu kuri ubu ngubu ari bimwe mu bintu bihenze cyane. Ntekereza ko abantu twe i Kigali turi kubona ni nk'ingabo za Loni ziri kuzanwa ahazwi nko kuri stade regional Nyamirambo cyangwa se Kigali Pele Stadium, bo bari kuzanwa. Abandi baturage benshi ntago baratangira kuza ari benshi, ariko kuza ubundi nk'abantu bari kuvayo b'abanyarwanda basanzwe babayo bashaka guhunga iyo ntambara, bashaka kuza hano hafi, byifashe gute? ukuntu byifashe kuva mu masaha ya kare, bamwe bahungaga bafite imodoka zabo n'amabisi asanzwe, hagezeho igihe barazihagarika kugira ngo babanze baceho izo modoka za Loni, ndetse n'impunzi zavaga muri Goma. Yego. zimwe babashije kubona amamodoka ya ritiko menshi yari ataye impunzi. Yego, abantu barareba. Zimwe zaje, abandi bakiye hano, abantu babugakiye ahandi mu kigo hano Kivu. Ariko batabashije guhunga bahunze ahegereye izo bariyeri na jarande bariyeri, babashije guhunga ahandi kure yaho hantu, ndetse abandi bo babanje hanyuma niba uzi ibiciro cyangwa se ugeze umenya ku biciro byo kuva mu karere ka Rubavu ubu ngubu werekeza mu mujyi wa Kigali, hari ibyo ugeze umenya? Ibiciro byaho bimenyeko n'abanashaka kujya i Kigali, amafaranga baduciye umuntu wayatangaga n'umuntu uri wese bihenze cyane. Nka moto na pezinga na butike bareba injyana hano kuri Mahoko zapanshira 10,000 kandi na kilometero. Ubundi hari hasanzwe hagenderwa ngahe? Ibihumbi 2,000 baguciye 10 ubu ngubu. Kandi uko bayatanga uko byari bikomeye. No kuva hariya ujya i Kigali yo 50 ku modoka. Yego. Mu gihe byari inote y'ibihumbi 8. No, 800 ku modoka isanzwe, 800 ku modoka ya ku modoka ya prive. Ubu ngubu byabaye 50,000 ku modoka isanzwe iva mu karere ka Rubavu yerekeza i Kigali. Kuri turizo noneho abagucaga 100, abagucaga 80, bitewe n'uko bishaka, bitewe n'uko nabona ibintu bimeze muri ayo masaha byari bikomeye. Bifuzaga babonaga abakire b'abakongomani bashaka guhunga, bakajya bishyura 100, bishyura 80 babatwara. Ni ukuvuga ngo ubu ngubu kuri update zihari ni uko habaye imirwano yahosheje, nta masasu akiri kumvikana cyane. Amasasu akiri kumvikana, barangirika n'iyahagaze yose, ubwo ntabwo tuzi gukurikira bifite buri kose, umutekano wacu wisumbuye. Nta kibazo, reka tube tukuretse, ubwo nihaza kugira igihinduka uradukoraho kabisa, twongeye twapdatinga abantu bacu. Urakoze cyane kutuganiriza, ubwo urakomeza ugenda utubwira uko ibintu bimeze. Nta kibazo. Sawa, nawe urakoze cyane.
twaganiraga n'umwe mu baherereye mu karere ka Rubavu, niho abana umuntu wagiye gushakirayo ubuzima, atubwira uko byifashe ku mpande zombi, ese byatangiye gute, bigeze he, aka kanya bihagaze gute, kugira ngo mwese mwabyumviye. Hanyuma amashusho mwagiye muyabona yagiye acamo nuko nguko ibintu byifashe, akanya ku kandi turagenda tubapdatinga tubabwira uko ibintu bimeze. Mukomeze mubane natwe kuri KG Pro TV. Nitwa Aimé, nitwa Morgan, ntarusha kwikotaniro. Hasta la vista.